King lagyuning higpa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen. Ginoong Esus, at syuke punge ni Keti, ban makyabing magmasusi, king liturhiyaning misa, anting pakibat king kekayong panagkat. Daptan yu iti anting kapigaganakan kanako. Salamat po Ginoo, king pamikatagon sambanda ka, kaniting paralan. Salamat po king pamananam king kanakong puso, ing grasyang pagdulapan, ing kekong presensya, karing sablang makatipon ngeni, king banal mong amano, at king tinape at alak. Dinatang ko po ngeni, daralan ing kanakong kasalpantayanan, maging ko po sanang makabuklat kaisipan, king malumane mong dapat. Ibuklat yu po ing kanakong kaisipan, king banal mong amano, at pakiramdaman iti anting personal a panagkat. Tatas ko po keka ding sablang pamangailangan ko, amano, tula at kasakitan. Maniga po ko po king kekong saup at grasya Ginoo, ban maging kong mas mayap pang tao. Pakiramdaman niyo po ing kanakong panalangin kaniting misa. Tanggapan niyo po anting may nakong hain at ibayo niyo po kapamilataning kekong upaya. At king oras ning maging katawan at dayame ing tinape, anpon alak Ginoo. Saupan niyo ko sanang ibayo ke ing sarili ko. Pupurian, parangalan, at sasambanda ko po king mabilog kong pangatao. At siyo ko pungi ni Keti, king malmong arapan, kambening tula, at sayang makirake, king banal mong dulang. Yanasa. Halador, Palma family, Luigi Manyalak, Felix Berto and Moracrita Santiago, Tarine family, Pablo and Reynalda Giao, Mary, Jamie, and Richard Paulo, Mark, Angeloni, Rick, Irene Between, Ben and Glo Turla, Puring Gosum, Honorio Between, Seni and Paulo Kenneth, Kenneth and Annie Tumbokan, Jonel and Cherry Dakutanan, Felix and Ellie Dison, Jimmy Dison, Feli Hiyamisu, Judy Simeon, Yoli Churubuko, Patricia Icomo, Joan Pusuko, Apong Tina Yuson, Lazaro Santiago, Sian Ashley Mendoza, Cristel Louis Jean Narido, Judge Herminio, and Senican Last, Vicente and Honor Serrano, Edward and Loida Calma, Edwin and Mitch Serrano, Nikki and Claire Go, Francis and Crisa Serrano, Jimmy and Hershey, Aaron and Angela Benica Alfonso, Engineer Luciano Alfonso, Ernesto Dabu, Francis and Edith Dabu, Jason and Jane Ranido Jr., Kate and Erin Dabu, Calo family, Adolfo Garcia, Eugene Castro, Dr. Evelyn Lucero, BJ Dison Jocelyn Soto. Para karing makapasubaling kayadwanan di Ashley Chia, Princess Serrano, Patricia Gonzalez, Ethan David, Nicole David, Leo Campo, AC Soriano, Ruth Ann Inco, Jennifer Kalilong, Sherwin David, Alfredo Jr. and John Alfred Kayanan, Janus Richard Cancio Jr. and Jonah Cancio, Dr. Mirna Miranda, Laksamana family, Boydes and Baby David, Elmer and Cherry Ocampo, Elisa and Ernesto Canlas, Edna Santiago, Edwin and Maricar Santiago,
Romano and Elsa Castro, Eric and Jesslyn Santiago, Johnny and Elvira Dumapit, Emmanuel Santiago, Ramir and Claire Rembulat, Christian and Kistlyn Gosum, Joseph Santiago, Marvin Sharon, Marino and Nancy Manyalak, Leslie and Narciso Manyalak, Emiliana Taro, Clarita Manyalak, Jim and Dempsey Yamson, Rolando and Catherine Sebastian, Ireland Claire, Neil Joshua Franz Aldrin, Nina Arian Sebastian, George and Pat Torres, Joseph Marie Hazel, E.J. Valentino, Joseph Emilu, and Ethan Di Giacomo, Mike and Melody Yung, Mark Anthony Castro, Albert Sason Jr., Junior Dabu and Paz Dabu, Felix Berta Gigante, Francis Salonga, Randy Sanchez, Fatima Judith Ocampo, Pilar Ocampo, Ligaya Deirit, Boy and Eming Dag, Neil Anarlin Perdinuki, Paul Wadman, Boyet Roderick Rexen David, Orlando Colala, Al and Liesel Bitug, Con and Nelson Parbo Jr., Edgar and Reina Roderick, Rexen David, Al and Liesel Bitug, Con and Nelson Parbo Jr., Edgar and Reina Parbo, Joshua Pam, and Colin Pham Parbo, Titus and Ana Marie Parbo, Norma Parbo, Aileen Lance Kenzo Clarita, and Emeline Samonte, June Carlo Joseco, Rodriguez family, Manluco family, family ng Apong Ading, Adrian Flores, Willin de Jesus, Wilson and William Laksamana, Josepina Ricafort, Paraking Malagwang Kapaldanan di Herminio Manyalak, Eric Manyalak, Nancy Purigay, Luciano Aguiluz, Luz Kulala, Ann Pring, Epipanya Liangco, Melchor and John David, Marivic Manigas, Marcel Cuenco, Helen Romero, Priscilla Aguilar, Kate Villa, Heidi Robinson, Carmina Payawal, Lita Manarang, Juliet Mercado, Zenaida Magpayo, Wenceslao Canonero, Domingos Yaron, Marlene Gadi, Apong Hustagwanlao, Clarita Nuki, Alfonso Nuki, Bart Lim, Beata Canonero, Benita Amante, Ines Torres, Jesus Tayag, Joel Tubig, Ines Gosum, Joy Espino, Cirilo Cuenco, Purificación Gosum, Sita David, Marta Sibilla, Lai Salas, Joel Guanlao, Tom Laksamana, Bonifacio Malig, Glenda Ocampo, Ace Torres, Consuelo Mendoza, Oret Ofstein, Lianelo Benceslay, Jordana Mesetti, Ervin Jan Musngi, Andrea David, Estrelita Soriano, Romeo Cancio, Euprasia Valencia, Felix Dizon, Gloria Dizon, Ben Lagman, Victor Lagman, Juanito Manyalak, Linda and Pedro David, Florencio Lozano, Lota Salenga, Jerry Inco, Micha David, Lucina Taro, Remedios Sahagun, Gerald Copotin, Ricky Lusong, Sis Gian Mary Guanlao, Jeffrey Cristal, Maria Veronica Sibog, Dr. Belen Gonzalez, Honesto Miranda, Dr. Tony and Feli Gosum, Divine and Santi Bagtas, Ariel Inco, Glenda Villar, Oscar and Edwin David, Elena David, Sahagon Family, Luz Kulala, Danilo Dizon, Welda Palacio, Rainier Navarro, Jody Alvarado, Princess Yusi, Dennis Palma. Para ka rin kapayapan ding kaladwada di Jerome Julian, Maria Jose Sr.,
Isabel Simeon, Laureana, Abel Sr., Abel Jr., Rosita Miguel Pasencia Corazon, Jerry Cora Nauring Humbilina, Ronnie Jesse Pido Among Popong, John King Arsenia Magdalena Angelina, Ernesto Gertrudes Celedonio Cesar Rogelio Oscar, Angelena Francesca, Precious Angel, Angela Tito Lourdes, Bernardo Hayden, Leonila Rolando, Ernesto Evelyn Antonio Rosario Zenaida Benita, Pacifico Jerry Alice Elena Reynaldo, Ronel Lucila Arcadio Pelisa, Eduardo Edelberto Faustino Pasencia Rafael, Chodora Maria Vicia Melba Felisa, Marcial Albina Cesar Angel, Angel Aubrey, Camila Romer Dolores Julius Cesar, Rafi Abel Sr. and Jr., Rosita Narciso Iluminada Ernesto, Belen Antonio Florentino Faulino Patricia, Amo Jose Giao, Dr. Bienvenido, Loreta Melanio Felicidad, Medalla Hamilcar Rene Angel, Amparo Alejandro Arsenio Benjamin, Jennifer Ignacio Pasencia Francisco Basilio Juana, Basilio Escolastica Maximo Raymunda, Michael Noel Romeo, Monseñor Pablo Diaz Salvador, Eleanor Saji Abelardo Edwin, Romeo Felipe Paul Christian, Philip Vincent Alfredo Adelaida Macario Flora, Feliciana Paulina Raylin Puliminana, Mario Rogi, Rodrigo Abling Victoria Chopilo Rodolfo, Christopher Teresa Jose Eric Gregoria, Mariano Lucina Roberto Mariano Victoria, Ising Fermin Kayanan, Chodoro Eulalio Maria Eugenia Eusebio Angel, Catleya Rowan Jose, Andreana Ocampo, Juan Anotalia Norberto, Mark Anthony Marita Santiago, Juanito Sixta Romeo Carmelino, Alfredo Maria Alfredo Sr., Lorenza Angela, Jose Candelaria Jose Jesus, Euloya Rebecca Damasa, Cosme Marcelina, Carmelita Noel Takesi, Nestor Zenaida, Carmelino Torres, Belen Torres, Pedro Torres, Lourdes Aguilar, Pablo Romero, Edwin Torres, Marifi Torres, Nestor Esperanzas, Crescencio David, at ding maldang kaladwak in purgatorio, lalong-lalo na retangala ng makaga nakakarelo.
King lagyo na ning iba, ampuaning anak, ampuaning Espiritu Santo. Amen. Ing kapayapana ning Ginoo manatili kaya kayongan. At kay kaante mo rin. Kaluguran kong kapatid, minsan pa po panalangin tala, ing parokya tamo, ding baryo tamo, lalong po reng mitoran COVID, panalangin tamo yung kaligtasan da ring familia tamo, ating ring mialiwatang intention, tahimik, tala po saguling ipanalangin, King Dios, Ginoo tamo. Yagkasta pumiyag na nagnaning kapanisyan, magkumpisal ko. King Diyos sa mayapayang totoo, at kay kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip aman wat dapat, at may liwang kakulangan. Ulinitay panigapo ko kang Santa Mariang Kapilan Mang Birhen, karing sablang angeles sampung santos, at kay kayo kapatad, ni panalangin niyo ko, King Diyos sa ginuta mo. Ing Dios sa mayupayang totoo, pakaluluwa na katamo, at kimpangapatawad na ring kasalanan tamo, idala na katasana, King Bie, alanganga, Amen. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalolo. Kristo pakalulu, Kristo pakalolo. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalolo. Manalangin tamo. Oy baming mayupaya, antabayanan me ing kekambalayan, King ganaka, at pamahalan me king mitmong lugod. Kapamilatan din panalangin ng San Gregorio, ing fagfiestan minganing aldongayti. Ipagkalub mo sa ing kabiestan karing batas, inaus mong manimuna king kekang balayan. Itiyaduan mi, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Amen. Pamamasang iba't, king mumuna ng sulat, San Pablo, karing tao Korinto. Nakusukat pipirayt nan, ning ninuman ing sarili na. Nungatin kay kayong mibisip, king biyasaya, agpang king panlalawe ning yatong iti, sukat yang magpakamangmang, bayang maging tune biyasa. Uling ing kabyas na ning yatong iti, kamangmangan mo, arapan na ning Diyos, uling sasabyanan ning kasulatan, darakpan nala ning Diyos, ding biyasa, king sarili rang katoswan. At ingaliwang kasulatan, sasabyan na, balo na ning Ginoo, ingalang kabaldugan, ing pamisip daring biyasa. Uli na niti, nasukat ipagmaragul, ning ninuman, ing arapat na ning tao. Uling ing sablang bage, ke kayungan. I Pablo, i Apolos, at i Pedro, iting yato, ing biye at ing kamatayan. Ing kasalukuyan na panahon at ing payintungol, iting sabla, ke kayungan, at ikayo, kang Kristo kayo, at i Kristo naman, King Diyos siya. Ing amano ning Ginoo. Dalit a pakibat, ing pong pakibat tamo, ing ginuban dine ing yato, at ing sablang at yuking yato, ulitan taya po. Ing Ginoo bandineng yato, ating sablang at yuking yato. Ing sabla, bandina ning Ginoo, pati na ing sablang at yuking yato. Bandina ing meto sikluban, at ding sablang keti manok nang. Iya, ing kaniti menatagan, king libutan ning danuman. Pekatikit neta lakad, libutan ning dayat malat. Pakibat po. Ing Ginoo bandineng yato, ating sablang at yuking yato. Nino ing makikatuliran, mukyat kim bundok ning Ginoo. Nino ing makimatulid, lungob kilog king banal ng templo. Iya, itang makimalinis agamat, itang makipusong dalise, itang magnasa king dewakan, at magsalitang kalaraman, laban kenuman. Pakibat po. Ing Ginoo bandineng yato, ating sablang at yuking yato. King Ginoo, tanggap yang kasaplalan at kapatawaran, King Diyos akeyang kaligtasan.
Makanyan laugali ring taong magdulap king Ginoo. Ding lalapit king Diyos ng Jacob. Pakibat po. Inggino bandining yato, ating sablang at yuking yato. Talakatapo. Ingkinu manatili kekayungan. At kekaan timorin. Pamamasa king mayap abalita agpang kang San Lucas. Ligaya keko o Ginoo. Makatalakadla kanitang minsan i Jesus king pampang ning dagat-dagatan ning Genezareth. At ning tao panikwanan dang milapit kaya, man makirandam king amano na ning Dios. Igit nung makasadsad king pampang ding aduang bangka, sidsad doreti ring manasan, banlinisan ding karelang lambat. Sinakaya Jesus king metong kareting bangka, itang kang Simon, at inawad na kang Simon king ilawot ng bagya king pampang. Linuklukya Jesus kimbangka at tiro nala ring dakal ataw. Kaya rin namigsalita, sinabi na kang Simon, ilawot me pambagya imbangka king malalam at ibaldugyo ring kya kayong lambat bako ang makarakap asan. Maestro, nga nang mekibat Simon, kabukas na kepong babaldug lambat, dapot eke me karakap maski nanuman. Makanyan po, nung itayang utos yu, ibaldug ko la ring lambat. Bildug dala ring lambat, at misnala karakal ding arakap dang asan, halos masira la ring karelang lambat. Anya sininyalan dala ring kayabera, karing aliwang bangka, bang lumapit la at sumaup karela. Linapit la at seke dala ring asan, karing adwarang bangka. Halos michichab ring bangka, king pangakat muda, karing asan aarakap da. Anyang ikit ng Simon iting me palyari, siniklawudya king arapan ng Jesus at ngana, Ginoo, dumayo ka kanako, uling tao kong palpikasala. Isimon na ding kayabe na, may nga pamulalala, king keraklan daring asan akarelang arakap. Makanyan la naman may nga pamulala ri Santiago at Juan ay anak ng Zebedeo at kayabe ng Simon. Pero nga ng Jesus kang Simon, katatakot. Manibat ngeni, magikang magliligo karing tao. Ginuyo dala king mamala rimbangkara, likwanda ing sabla-sabla, at tinukila kang Jesus. Kapatating may pabalita, ning kakatam kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. May pagat panapon po kekayungan. Kumusta ko po? Mayap mo naman at may pagat panapon po karing tutuki king kakatamong live streaming nganing kaurasan kaya beda po ring karelang familia. Mumunan dili pasalamat tamo keng magaling memasa
Keng iba't kem barangay Santa Ursula, ila pong sponsor ngayon ni Karing Mamasa. Dakal salamat at maya poras kaya bayo la po ring mamasa tamo, renggang kayanakan karing baryong sasakupan ning parokya tamo. Ngayon nila pa mo po may masa rin at makabilib la pong mamasa. Mas biyasa la karing dating mamasa. Kusumbong karela, Okay. Kabang lalon kay Puy San Nicolas, ane kasala, ne karakal sulu, aga nakakuneng libing mete, makanyan la pureng sulu, at no karakal, at no kasala. Bakit po aga nakakuin ni? Uling nandin pa mo po, kitkot miya, ing metong akapatada pari, anakapari, adwaya pang banuang pari, Father Herwin, kilalaya po siguro, abanggit ko na napon, mikot-kot ne po nanding abak. At sabi ko po keng metong akapatada pari, ngini mong banuang ay tinga ko, may walutana or apulong pari no ringmete. Apulong pari, ngini pong banuang IT 2020. At binilang no po, wapinana, Father Jess Mariano, kaya po, yamong Pax Lansang, dati King Angeles, Father Larry, kini pong Siping Tam Parokya, Father Eloy Montoya, taga Bacolorya po, matuwa niya naman pari, Father Rusty Cuevas, papumete, pero maka-ICU ne po. At agpangkem balita, pauli ne keti. Ay bati Father Herwin, kuno akalinon kuno ring aliwa, pero 8 or 10 nung pari, deng mete, keti kaya katamu kapampangan, nginimong banuang IT. Anyang isip po ito, panupayayo. Nako kining kapatid kumpare, tangka-text ko nanding abak. Sunod-sunod no ring mete, kaya katamo nga ako. Kaya dapat mamalbaltang meto nga pari, bang maputot, nga kumakanyan. May biglayo po yung ka-text ko, nang mamalbal nga na. Ay, alili pa lang ako. Dapat mamalbaltang balanga, banang maputot, deng mamamateng pari. Nga na. Hali siguro nga na, dapat ingubis mo yung balbalanta mo. Mamiro ko po, kusumbong. Mamiro ko mo po. King kaya katamong ebanghelyo, ing minunang diling may balbal, karing alagad, wapin Simon Pedro. Minunang diling kinurong, minunang diling sinalikot, minunang diling may taloti, may duwag, tinakas, wapin San Pedro. At aliwa mo po anyang lingad ni Ingino. Ali po, minunayang may balbal, kening ebanghelyong kwento, keng ebanghelyo tamong yan eh. So, menasan na minsan, linuklok kayong ginukitang metong dambang ka, kitna nala, at inako ang arakap nga nakarela. Maestro nga na, ala pa po. O tayo alam, ugsing lambat yung kitang sumangid, nga na ng Ginoo. Maestro nga ng Pedro, kabukas na kayo pong babaldog lambat, ala kayo nga arakap. Nga na ng Ginoo, subukan nyo kitang sumangid, karnya baldog. Bildog de, at may nga pamulalala, karing dakal ayasan, pigkalub na ng Diyos, karela. At anyang ngikit ng Pedro ito, amig maragul, amig mayabang, talagang kagaling tamo nga na, kalakastakang Lord, ana. O yan, alatang arakap, ngayon biglatang dakal arakap, ay talagang blessed na katang Lord, ana. Maswelo tamo, mapag maragul ta kayo. Ali po. Naning maging reaction ng Pedro. Sabihan na po tang mididinan kang maragul alugod na balo mo kakarapat dapat. Hingkewa na pong Pedro. Napig maragul na malapit yaking Ginoo.
napig maragul na alagad na yung Ginoo. Ali, anya pong nikit na yung maragul na grasya, king kayang gamat ibat king Ginoo. Mitmong dine, sini Claudia king arapanan ng Ginoo. At nga nang may kisabi, Ginoo, dumayo ko po ka na ako. Metong kong makasalanan. Anti nang sasabihan, eko karapat dapat karing grasyang paggalog mo, Ginoo. Eko karapat dapat. Masyadong maraguling bendisyon, bibigay mo ka na ako. Eko karapat dapat. Dumayo ko po ka na ako. Metong kong makasalanan. Ali naman po itang kukumpara king sarili ko kang Pedro. Ali po, malawta. Pero aga nakakupuan niyang bayo ko ma-ordain. So, 4th year theology na ako po kanita. Kay ba't na ning 5 banwang pamag-aral, ka-graduate ko college, 4 years siya, and then another 5 years kang theology. Linwal ko po, pilat ng daring high school, ang pong theology. So, itang theology, yung tauling, yung bala mo, medicine proper ita. So, bayo kayo po ma-ordain, mag-aral kayo theology for 5 years. So, niya pong mayari na ingaganaganang pamag-aral ni, dinina na kayong sulat ng rektor, kayong obispo, na ining kolokoy ni, na Miligjuan Raul de los Santos, pwede na yung ma-ordain pari. Bali po niyang tinggap kayong sulat kong ita, bigla ko pong kinurong. Totoo po yun eh. May takutan ko. Bisa ko pong may balik kayong eskwela, mag-aral pa si Bayo. Uling matudud ko kanita kayong klase eh. Kung ba naman ko may pasar. Bisa ko pong may balik, i-review ko pa si Bayo, hanggang peg-aralan ko. Uling balo ko, ma-ordain na ako bukas, ako makasadya. Ay, nasabyan ko po, tang magumilya ko karing taon. Feeling ko pong, eko karapat dapat. Bala mo, kalupa ng San Pedro, sasabihan ko, king Ginoo, na ano ini, maragula responsibilidad din, alipa mo po, dumayo ka na ako, alipa. Nung pwedeng ek pa ma-ordain sa aguli, mag-aral kong pasibayo, mag-review kong pasibayo, may balik kong pasibayo ka rin kayong klase ko, ek pa po makasadya, ek pa po balo. Anyang sinabi ko po ita keng kanakong spiritual director, kinumpisal ko, amo nga ako, ma-ordain na kaya kanini. Pero yung kamatutuanan, feeling ko po, ako makasadya. Feeling ko po, ako pa-ready. Feeling ko, ala ko pang balo. Totoo po yun, talaga, feeling ko, ala kong balo. Talakad ko ka rin, nasabi, ala. So, pwede po pakisabi, alipa. I-hold pa mo po yung ordinasyon ko. Ako pa po bisang pa-ordain. Ilipa mo po, ako pa makasadya. Sinabi na mo po ni direktor ko, linawin na ako at nga na. Nganing makanyan ka panamdaman nga na. Then, we go. Nganing feeling mong eka makasadya at eka karapat dapat. Iniing oras, buri ng sabyan, makasadya na kang ma-ordain role nga na. So, go. Eka tatakot. Ing Diyos, abaya na ka. Pero ako po makasadya, nga ako kayo talaga. Sinyalis siya ito na pwede na ka. Metong yung patutu ito, iba't king Diyos na pwede na kang ma-ordain. So, ito po. Belaus king ordinasyon, March 1, 1986. Bala ko po kanita, ako pwedeng ma-ordain uling Mika Revolution Manila. February 25, batin pang ger, elam Yuli ri at Chico, alang milulubero plano king airport, chula Japan, chuya Hong Konging metong. So, 5 days before I was ordained, ako balo nung matuloy pa. Pota ting revolution, pota ila pwede rin bisita, no? Ang aliwaya po plano nga pong Ginoo.
Anyang ma-ordain ko finally, timan-timan ko. Sabi ko kay sarili ko, maski pala Malacanang pwede kong pa-ordain ngayon eh. Waling liso banda na po kanita yung Malacanang. May ako na yung Marcos. Libre-libre na. So, may ordain ko po. At isip-sipan ko itang milyari. Baliyo. Nung Pedro inisip ng, wow, pwede na ako. Wow, kaswerte ko. Abi kayong Ginoo, pwede na ako. Siguro sa gapanay ng Ginoo. Uling nung inisip mong makasadya na ka, pwede na ka, then, watang di na akong obra ng Ginoo. Siguro, lunto kang mayabang. Lunto kang paratot. Lunto kang balo mo yung ega na gana. Sige, magdikta ka, gawan mo yung buri mo, turwanan mo yung buri mo, at lunto kang mayabang na alang laman. At istong makanyan, lalo kang karapat-dapat. Pero nung inaus na kaninga pong Ginoo, dinina na kang obra, dinina na ka responsibilidad, at uling feeling mo ka makasadya, then magtiwala ka kaya, then nakit mo, aliwai kayong mag-obra. Ingupaya na ng Diyos, ing Espiritu na ng Diyos na atsukya ka, yang mituro at mitulak kya ka. At akit mo, kabiyas na ning kailangan nung magsalita ka para king Ginoo. Nung ning kailangan mo, kababan at lunos na ning Diyos. Lunos na ning Diyos yang kailangan. At sapat na para king Ginoo ita. Kaya po? Okay. Minsan po ating metong nga tao, mira siya banwa. Karas na banwa, sa bataneng San Pedro. Saguli, di na nakapang test nga na. Okay, nga ni tao, nga ni test. Point system ini nga na. Sabihan mo ring agawa mong mayap, di ako yung katumbas ng puntos, dapat maka 100 points ka, bayo ka, milob banwa. Sige, nga na nin tao, okay. Minisip yung tao. Minsan po, may akong limus, kayong meto nga pakakalulo. Nga na nin tao. Si paano, maragulyang puntos ito. Nga na San Pedro. Sige, 1 point. 1 point yaitang ano? 1 point yake ni ano San Pedro. O nano pa nga na? Anyang daragol ko po nga na, balo ko, mapaminto ko kang mako nga na. 1 point yaitang nga na. 1 point yaitang nga na. O makanano kung miras banwa kanya na 1 point ya mo. O sige, misip ka pa nga naman. Parati ko pong sisimbanganan ng tao. 0.5 points siya nga na. O at hinakang 2.5 points nga na. Sige pa na. Alaning ayisiping tao. O ila mo pong balo kong gewa rete na. O makanalo ka ta kanyan nga ng San Pedro. 2.5 points ka pa. Kulang pang pilan? 87.2.5 points. Uy, gano'n ng tao? Nung makanyan nga na, ninong milubbanwa, puwera na king lunos na ning Diyos nga na. Ita nga ng Pedro, 90 points siya ita nga na, lungob na kabanwa nga na. Gana-gana, king lunos ning Diyos. Ala kong pagmayabang na naman. Ala kong pagmayabang. Gana-gana, king lunos na ning Diyos. Amen.
Manalangin tamo pong king Ginong Diyos. Anya doon tamo ing kayang lugod at lunos para kaya katamuan. Itamuan inawas na, karing miyaliwang sitwasyon kimbi. Itamuan piggaluba na king kayang upaya. Itamuan utos ng dapat mayap at pakalulu, karing aliwan tao. Sabihan ta kaya ing eta karapat dapat, makasalanan tamo kalupan ng Pedro. Ban kanita, lunusa nakatamo ng Ginoo, at pagkalub hinggang panalangin tamo. Idawon tala kaya ring sablang taong buritang ipanalangin, lalong-lalo na po ring dakalalagyong may basanan din, pati na po ring intention, daring kaya katamong tutukiking live streaming. Yabe tala po karing panalangin tamo, ri Myra at Edwin Rodriguez, king karelang wedding anniversary, para po karing intention dari Lala Guevara, ring kapatid tamong masakit, among Rusty, Gerard Kopotik, para po king kaladuan ng among Herwin Bulaon, para po king host barangay San Nicolas, na midarahon kaniting misa, kaya beda po ring Santa Ursula, ring memasa, at para po karing kapatid tamong mag-birthday, Iaching Yoli Yusi, Mylene Lopez, Aristeo Alipio, Isaiah Reynel Matthew David, Lita Manarang, Socorro Simeon, Lance Patrick Polintan, Catalino David, Telma Kainday, Myra Rodriguez, Glenda Navarro, Mark Gaza, Vanji Nulod, Mark Benedict Ebias, Ampoy Estrelita Manarang, ipanalangin talangang tahimik. King Diyos, pati na po ring familia tamo, at sablang masakit tamo. O Diyos, ay ibami, nanumopin po ing agawami, nunemu king saup at pamantabe ning kekang lunos at ganaka para kekamingan kapamilatan ng Hesu Kristong anak mo. Amen. Manalangin kay kapatid, baning kay katamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ibang mayupayang tuto. Tanggapanin sa ning ginuitin daon karenggamat mo, kingi kapurit kaligay ning kayang lagyo, king katam ng ikasaplalat ning kayang Santa Iglesia. O ibaming miglalang, yayampang milaki ka, iting sakripisyo, akapamilatanan ng anak mo, pikakasunduan ing ketawan,
king lagyo ng Jesus, aginumi, Amen. ing ginu manatili kaya kayungan. At kay kaanti mo rin. Isipan niya't luguran ng Diyos. Isipan miyat kaluguran. Pasalamat aking Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay pin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da ka parati at numan ka rin, o iba Diyos king alanganga. Lelangan may ing metoyato akekang babayo at parangalan, kapamilatan ng kaluguran mong anak. Inya karampatan mo, ing puryanda kat pasalamatan, ding balayan akekang binukod, at ding banal aparating kekang kayantabe. Uli nita, kambeda ring sablang koro ding angeles, daralit ming kekang ligaya, at ngamingan sasabi, Banal, banal, banal yung Ginoo, Diyos sa mayupaya, mipmuing banwa ting yato, king kekang ligayo, hosana king kakatas-katasan, mapalad yung daratang king lagyo ning Ginoo, hosana king kakatas-katasan. O Diyos, ay bami, tutukang banal at buriming paramdam keka, ing kekaming kapasalamatan. Daraon mila keka, deting tinapi ang pong alak, at adwan ming itubod me ing Espiritu Santo, bandeti, malyari lang katawan, at daya, ning ginuming Heso Kristo. Ban kanita, adaon mi keka, ing piggalub mo, kaya kami. Ketang benging bayo yamate, kabang kasulo nala, rin kayong kakaluguran, king karelang tauling hapunan, kinwaning tinape. Pepasalamat ya kaya ka, piraso ne, at binyene ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti yung kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't naning hapunan, kinuha na yung kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka, binyaneng kalis ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti, iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, ami bubu para kaya kayo at para ka ring sablang tao, banketa, may patawaran la ring kasalanan. Daptan niya iti, anting kapigaganakan kanako. Gaganakan tayo pong ining Ginoo, anya matulat ang ipasyag, ing misteryo ng kasalpantayanan. Iba, uling kaluguran mo kami, agkatan mo keng lumapit keng kekang dulang, katmon mo kami king tula ng Espiritu Santo, kabang tatanggapan miya ing katawan at daya ning kekang anak. Ginoo, alakang kakalinwan karing anak mo, adwan ming ingatan mula deng kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco, kaya kaming Papa, Florentino, kaya kaming Obispo, at panalain mila, ding kaya kaming makatwa, at ding kaya kaming miyang ubie. Ganakan mo la ding daralan kasakitan at lungkot. Ganakan mo ding Kristyano no ka rin lapaman, ading sablang tao king mabilog ayato, lalong-lalo na
ding masakit mi, at ding pakakalolo. Maglapo kaming kapagmulalan, puat ang akakit ming gagaan mo para kaya kami, kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ibang mayupayang toto, kagumning Espiritu Santo, pupuri ang dakat parangalan, manggaman kingalanganga. Ngani po anting metong familia, abi-abi tamong may panalangin king Dios, karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. At ipatawad mo kami, di salamin keka, antiing pamamatawad mi, karing mi kasala kami, emuke ay sahul king tuksunone ikabus king mako. Ikabus mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopan ning kekang pakalolo, parati kaming mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninay kaming mitmong kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling king kayaryan, ating kayo pa yan, ating ligaya manggaman, king alanganga. O Ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan babiya ko kaya kayo. Mo sa babaligdan din kaya kaming kasalanan. Nung nelawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kayong iglesia at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman kingalangang Amen. ing kapayapana ning Ginoo manatili sana kapilan man kaya kayungan. At kaya kaante mo. Patula tayo pong ibigin ng kapayapan ng Kristo, king metong at metong. Kapayapan po, kaya kayungan, peace be with you. Kapayapan po. Kordero ng Diyos, amilala ko king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, amilala ko king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, amilala ko king kasalanan ng yato, ibiyam ke kaming kapayapan. Ini po yung ginutang Heso Kristo, yung kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan na ninyato. Mapalad tamo'y tamong mayayawos, tanggap king Ginoo. Ginoo, yak matampang tanggap ke ka, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Panalangin po para karing at karing pibale-baleda. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. But since I cannot at this moment receive you sacramentally into my heart, I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you ever. Amen.
Dito mo pong pagganaka. Bukas po, First Friday, magumpisa tamo pong mga ding alas 4 ninggat panapon, alas 4:30, reng novena, keng Virhen, kang San Nicolas, ampoing Virhen Korea. Kaibat po alas 5:30 ing misa. Kaibat po keng Sabado, kaibat ting bukas, First Saturday po. Deng misang novena tamo, alas 6 ning abak, kaya pong hardin ning Fatima. Mikit-ikit po ka rin, Sabadong alas 6 ning abak. Kaibat Sabadong gatpanapon ng pon Domingo, retang dating schedule tamo po. Pag nakako po, atin lang meeting denggang barangay chapel coordinators, maski tidwa mo po, yung presidente dapat tumagod niya, then manukin niyang metong karingabena, busy o treasurer, yang itukina. At intamo pong meeting kay bat na ning misang alas 9 ngening Domingo. Okay, pag nakake po uli,
Deng Barangay Chapel Coordinators, ing Presidente, mitukiyang metong ng abe, either ing Vice President or in Treasurer, mi pulong-pulong tapo king BUB, Domingo, kay bat na ning misang alas 9, ngening Domingo. Ita mo po, dakal pong salamat kay kayingan. Talakat tapo. Patuloy tapong mga di, para king kaligtasan tamo kay Tibetes, lalong-lalo na po ring mituran COVID, at para ka ring familia tamo. Bapong Maria, mit mo ka king grasya, ing ginong Diyos sa tsukeka. Nuwan ka karing sablang babay, nuwan niya panamanin buwaning at siyan mo, Jesus. Santa Maria, Indo ng Diyos, panalangin king makasalanan, nginit king oras ning kamatayan mi. Amen. San Nicolas, Panalangin mo kami. Santiago Apostol, Panalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. ating Ginoo manatilia kay kayungan. At kay kaan timurin. Bendisyonan na kayo at antabayanan ng Ginong Diyos at din kekong familia. Ingib ba, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Ing misa tamo may daune, ume kayo king kapayapan at tula ng Ginoo. Salamat, King Diyos. Maya pa, bengi po kay kayungan, salamat po king kekong pamanagon, mimingat ko po po at ang muli kayo. Good evening po. King lagyo ning igpa, amponing anak, amponing banalay Espiritu. Amen. Ginong Diyos ang mayupayang tutu, pasalamatan dako po. King maski ako makasalanan ko, linusan mo ko, uling king kanakong laga, nune uling ning ganakaning kekang pakalulu. Pekabsyan mo ko po, king kakamal-kamalan na katawan at daya, ning kekang anak. Ipanalangin ko, king itisanang banal ay Eucharistia, nako sana daralaking pamanatol at parusa, nuneking kapatawaran at kaligtasan. Maging niya po sanang aligan ko iti, king kasalpantayanan at mayap padapat. Linisan na ako sapo karing kasalanan kong depat, at lukuban na ako king mipnong kapakumbaban at kapamintuan, at gawang mayap karing kapara kong tao. Proteksyonan na ako sa puniti karing sablang marok, mayayakit at mayayakit. Ilapit na ako pa sa keka, o Ginu, at tayran na ako king biye alanganga, kayabe mo. Tayran mo ko po akong makasalanan, king dulang nung nuka rin ka, ating kekang anak at Espiritu Santo, king tutu at maslaga sulu, alanganggang tula, at kagalakang alanganga, kambeding kekang banal, ipagkala mo iti, king lagyo ng Kristong ginumi. Amen.